Takus legal ti que kota behel bahel kohem. Ya kota behel bahel. Ya me escojo un tiempo escojo dictas lagibal de behe. Pisil tik escojo dictas lagibal de behe. Pero cada vez tik hay veces es ya lo tik. Vaya vuelta. Ya es lubo tik yun te behele. Cada lubo natish. Mas ya kans benatish. Mai kis buchts de kus legale. Ma buchts anukish te. Chunel te kahualtike. Ya spek ahawotan. Jabayun te chamele. Jabayun te wokole. Jabayun te labanel o antayel. Donde dice Isaías 40:28, Mabalanao Hikuk, Mabal ayukawai hik de Jehová, Ja Dios tesbahtel kinal ay, te las chignates swolol te balumilal, Mashlub, Sogmashpek ayib, May machayashus na bel te binyas na Jabi te jayasmuk ulinkodan dik te kahwaldikabi. Te kahwaldike kashmuk te kahwaldike sna auspisil te vin yashkota pasele. Te chamel da wichohe yasna te Dios te vin chamel wichohe. Te amachas labanate te amach abial batatojole sna o Dios te hich aye. Ya kui mas nao kawal, nao spisil binyas kota pasel. Yilo histukel te binyas kota pasele, snao histukel. Te spihil te kawal tike, maik machashuyas tahbe, te bis no boje, te spihil te kawal de Cristo Jesús. Aya way binya yalita manti Isaías 40:29. Haya yabe yip, te mach aluven. So yabe shan yip te mach amayu kiship. Hala ya yabe smuko yotan ya yabe yip te mach luvenish. Maybik anish luvenonish, mak anish maybik anish name haya yabata wip te kahwal ti Cristo Jesús hashak opon haya skolta yat. Yakopon ti kahwal ti yotik yun yabe sha wipik tamanti ayesh. Te manchuk ya speka awotanik. Yakil te tamanti redes sociales. Bayel machasla mawanik ya stela iwanik. Y te machit stela yele. Ya spek ayotan ya slagip yun. Te me ya yai te me ya chun te pinta halbe yele. Pero te mahaya smukulin awotan te kahwaltike. Aunque hay la il hay labanel, jame ya escolta ya te kahwaltike, ya bachan ya na wip te kahwaltike. De versículo 30 de Isaías 40:30 y alte ya. Te achis keremetik, ya shlubik sok ya shlagipik. Te skole keremetike, ya skochin yokik, ya shiyalik te achis keremetike shi. Kanabiyon dich layale. Yasnabotik bahtik te kahwaldike. Yalashiyal yalashlub te achis keremetike. Yaslagipik te kole keremetike. Yaskochin yokik. Yasyalik te achis keremetike. Mayunuk mas na Dios te yashiyalate. Mayunuk mas na kahwaldik te yashiyalate. Yalate mayunuk mas na kahwaldik te ya. Spek aha wotan da kus de gale. Te yukish bishan stukuntik. Halig mas makpastikish. Ya spek aha wotan ta ve. Pero ayaway ini. Kala ya spek aha wotan. Na mete banti ya katoya sit. Ya kalbataway Jaibe que seguir ini ay mensahin. Kala speka hawotan. Kala slaha wip ta behel kohem te kus legale. De bacana viña capaz.
Yame kakejanaba. Kakejanaba talum kawalbe kahwal. Abonchante kipe. Abonchante yipkotane. Y te kahwal que me ya bat smuko la botan. Y ya bat ipa botan. Y ya me escucha un. Te behel. Te coge mich coge me odik te espero dik bahel tamante ay te kahwal dike. Hay aguaydo de Isaías 40:31. Pero de mach atik ya smukulin yo tanik te Jehová ya me está yan yipik ya shwilik mohel ta shik ikich de beno de mukul shiketik ya mesh animahik mabayas lubik ya shbehenik mabayas lahyipik chites kopka huadik tabanti. Isaías 40:31. Te parece una caualdi que aunque mamalish, aunque Gabriel Aisha Belal per yatus atekshan, aito viñas paz, yatus tu no tiunte Dios como hasmuk uline yotan te caualdi Cristo Jesús. Hayamante ayat, chica mante ayat ay akabalini, o chica hayo Gabriel te video te me pega la botan kawaye, te me yip kile kawaye, o te me lumenatisión te kusle jale, la tas tojol de kahualtique, la yal de Jesús toma de San Mateo 11:28, la ikta tojol te macha, lubeneshish, sok aya wika tik la ik, ya cabe ya kucha wodanik, chite kahual de Cristo Jesús toma de San Mateo 11:28. Ahí no me yálate, tama vayan vuelta. Te maik ya wipe, cambe ya wip te cajualtique, hich me escolta ya te cajual Cristo Jesús. Llanto vuelta. En contacto, no olvides seguirnos en YouTube, Sammy Chicog Oficial, en Facebook Sammy Chicog, en Instagram Sammy Chicog. Allí estaremos siempre en contacto. Escuchaste el mensaje. Es el mensaje de nuestro Padre Dios, guarda eso en tu corazón. Él te ama como nadie en este mundo, Él dio la vida por ti, Jesús te ama. Y escuchaste su palabra, ahora te toca compartir. Que todos sepan que es salvación y vida eterna. Y escuchaste su palabra, ahora te toca compartir. Que todos sepan que es salvación y vida eterna.